¿Se puede amar a alguien que no conoces personalmente? Sí. Sí, sí es Itziar Ituño. Nós começamos com uns 300 seguidores mais ou menos e hoje em dia temos enorme planeta aí de 20 mil fãs. C'est vraiment la perfection de A à Z, elle est tellement gentille. Hasi ziren fan bi, ituñers, eta hauei buratu jakien ituñers berba erabiltzea, eta hor gelditu da. Ez que, jo. Eta alako baten, telesaioa Netflixen estrena usanean, hasi zan egun batetik bastera 1000 gehiago. Eta 1000 gehiago, eta hau zera. Eta ja, milioi bat, zenbat jende. Eta ja, bueno, ja, aia gauzan momentua ja desmadra ointzala dana, eta ja ez dakizu zenbat jende dan 4 milioi eta piku. Nik ez dakit zenbete hori, ez dakit. Lehenengo amua da La Casa de Papelen egiten dudan papera, Raquel Murillo. Hortik hurbiltzen da jendea, jende gehiena, La Casa de Papel ikusi dauelako, eta ez dauenak ikusi normalean hau ezagutzen. Jo soc professora i investigadora de comunicació. Per tant, la meva perspectiva inicial és el que s'anomenaria comunicació digital, entendre el que són xarxes socials i com es fan servir. Jo vaig veure La Casa de Papel a finals del 2018, perquè me'l va recomanar Netflix, en realitat. No coneixia tant el fenomen, i aleshores va coincidir que van guanyar l'Emmy i es va convertir en un producte encara més popular perquè durant el 2018 va ser una sèrie que va créixer exponencialment a Netflix. Aleshores em va agradar el personatge d'Itziar Ituño a La Casa de Papel, la inspectora Raquel Murillo, i em va semblar una persona interessant com a actriu i vaig fer el que faig normalment, que és mirar una mica informació sobre ella. Aleshores em vaig assabentar del tema que hi havia hagut de boicot a Madrid i això ho sé des de fa un any, des del 2019, i aleshores per mi una cosa que ha estat molt curiosa és que recentment, a finals de 2020, a través de Twitter he descobert que gent d'Euskadi no era conscient d'aquest fenomen fan de la seva actriu, que és una persona molt coneguda i m'atreviria a dir potser la més coneguda d'Euskadi, perquè té gairebé 5 milions de seguidors a Instagram. Gauza kuriosoa da, nik bizitza oso antzekoa dekot. Bai sareetan bai igerten da badagoela hor jende multzo handi bat gero eta handiagoa egiten zuen guztia jarraitzen. Gero kalean noizean behin, maiz hurbiltzen eta jendea selfieak eta eskatzen, orain autografoak ez dauz modan, selfieak dira. Baina gero nik bizitza oso antzera jarraitu dute egiten. Orduen oso zera kuriosoa da, oso sentsazio kuriosoa. Ez dakit oso konskientena zen, baina, egia esan gurago dute larrez pentsau. Eta pentsetan dut momentuko gauza bat dela bebai. Gaur egun, tamalez, ez da non izkutatu, lehen bai. Pentseta dut Txinan ez deurela seria, ondino ez dela booma izan. Eta igual, motxilatxo bategaz, normal egin alko neuke bidaiatu eta baina Argentinan, eske zabaldu da fenomenoa, ointxe bertan dago Indian, Filipinetan, Asian.
eta itzela da, hori. Batean, olako gauza konkretu bat eitetik pasatzen zara maila internazionalean ezaguna izatera. Orduan oso gauza erraroa da. Quan parlo de seguidors internacionals, parlo de gent de Brasil, massivament, de gent de Filipines, de gent d'Índia, i aleshores doncs, em trobo que hi ha aquesta fama deguda a La Casa de Papel que fa que moltes noies, sobretot, aprenguin euskera. Aleshores trobo que és molt curiós i per això trobo que és un tema digne de fixar-s'hi. Molta gent, la majoria dels fans, no parlen euskera perquè no són d'Euskadi, però és que tampoc parlen una llengua com pot ser el castellà, que es fa servir a La Casa de Papel. El que vull dir és que fan un esforç molt gran per seguir aquesta persona, perquè estudien idiomes perquè aquesta persona els hi transmet a través del seu Instagram, a través de les seves aparicions públiques, i això trobo que és superinteressant. Gent molt aliena a la cultura mediterrània, gent de l'Índia. Ahir mateix li preguntava a una noia que ha fet un vídeo: tu estàs estudiant euskera? Una noia de l'Índia, no? I em diu: sí, clar, i vaig veient la sèrie Goenkale, que va ser una sèrie que va fer aquesta actriu mena del cor de la ciutat basc dels anys 90-2000, i sí, em veig els capítols perquè m'agrada molt i així aprenc, i em deia, les darreres temporades tenen subtítols, per tant és més fàcil, però us parlo d'una persona índia, de l'Índia, o sigui que trobo supercuriós. Jende pilo bat etorri da Euskal Herrira, igual, ez dakit, matxitxakon edo gaztelugatzen eskeitako argazki bat ikusi dorelako, edo hizkuntza, eta hasi dira, apurtxu bat informazioa biltzen, Euskal Herria zer dan, eta eta etorri izan dira Bizkaia bizitatzera, Donosti bai, eta hori bili dire batzuk. Turismoa egiten Europa ezagutu gurasoren batzuek, esan ostien, Patagoniako batzuk, baina lehenengo lekua Euskal Herria zen. He fet una enquesta a Twitter sabent que hi ha moltes seguidores d'Itziar Ituño a Twitter. Aleshores m'he ajudat d'altres fans de la sèrie per difondre-la. He preguntat d'on són aquestes seguidores. Aleshores he plantejat 4 països tipus en base a l'observació que jo havia fet de nacionalitats. Aleshores m'han respost 600 persones, entre els països tipus i comentaris afegits perquè no estaven tots representats, i aleshores d'aquestes 600 persones he obtingut representació de 45 nacionalitats diferents. Però el cas és que gent de tot el món m'ha respost a aquesta primera aproximació. Brasilen adibidez dire oso esplosiboak, oso alaiak, odol berokoak, gauzak esateko orduan bebai, kargo hartzeko orduan bebai, ez dozko kasurik iten, oso pasionalak. Argentinan bebai, baina, apurtxoa lasaiagoa dira. Olá, meu nome é Daiane, sou de São Paulo, Brasil, e eu criei o Diário Micolor há mais de 2 anos, quando eu conheci o ser humano maravilhoso que é Ita. Na verdade, todo mundo deveria conhecer,
não somente o seu trabalho como atriz e cantora, mas ela como ser humano. Conheci suas lutas pelas minorias, sua garra, sua humildade, sua empatia, seu orgulho pelas suas raízes, pelas suas origens, pelo seu idioma, que é tão pouco conhecido, mas que é muito poético. Ela é uma mulher inspiradora. Ela incentiva as pessoas a falarem o que pensam, a terem orgulho de onde vieram e também a serem o que realmente querem ser e assim se tornarem a melhor versão de si mesmo diariamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dara, tengo 19 años, soy de Buenos Aires, Argentina, itziar.mi.angel en Instagram. Tengo esta cuenta ya hace más de un año, quedé impresionada con el trabajo de Itziar en la piel de Raquel Murillo y dije, bueno, hagamos esto. La primer foto que posteé tiene su like. La mejor bienvenida que se puedan imaginar. Ella todo el tiempo interactúa con sus fans, es súper amable. Además, la verdadera perdición empieza cuando empezás a conectar compartiendo ideales, porque la mente para mí es lo más hermoso de las personas. Tengo tatuado su nombre. ¿Una locura? Sí, puede ser. Me tatuaría cualquier cosa que me guste o me inspire. Ella me inspira. ¿Se puede amar a alguien que no conoces personalmente? Sí. Sí es Itziar Ituño, porque es increíble lo que te puede llegar a transmitir a través de una pantalla. Bueno, Itzi, si estás viendo esto, te mando un beso enorme e ojalá conocerte algum dia. Te quero. Agur! Meu nome é Ana Carolina, eu sou brasileira e americana e eu sou uma das 3 administradoras do Planeta Ituño. O Planeta nasceu no dia 4 de julho de 2018 e nós entramos no ar no Instagram no dia 21 de agosto do mesmo ano. Nós começamos com uns 300 seguidores mais ou menos e hoje em dia temos um enorme planeta aí de 20 mil fãs. Para nós 3, a Itziar significa uma grande amizade, força e união e uma alegria imensa de poder compartilhar tudo isso com pessoas de diferentes países. Os fãs admiram na Itziar a capacidade que ela tem de lutar pelos próprios ideais e a mensagem clara que ela passa pra gente que é muito importante fazermos o mesmo. A admiração que temos por ela quebra fronteiras e une a todos. Nós temos um orgulho imenso dela. Oi, Itz, me chamo Priscila, sou brasileira. Tenho uma página de fãs dedicada a você com 300 seguidores há um mês. E me orgulho muito em dizer que sou sua fã, pois você é um ser humano incrível, uma pessoa iluminada, um exemplo de humildade, uma mulher empoderada, que defende seus posicionamentos, luta pelo que acredita, que só nos dá orgulho cada dia mais. E eu te amo muito. Beijos. Gero Europan, segun nongoak diren, Alemaniakoak direz oso diskretua, frantsesak bai, italiarrak, bueno, gehiago salseroagoak. J'aurais dit bonjour tout le monde, je suis Alison, ou plutôt reconnue sous le nom de itziarituno.be. Je viens d'un petit pays qui est reconnu pour la gentillesse, la sympathie, les chocolats, les bières, les gaufres, mais surtout pour les bonnes frites. Alors oui, je suis bien belge et j'ai créé le compte itziarituno.be le 25 octobre 2020. J'ai exactement 230 followers et j'en suis vraiment très ravie. Je l'ai fait tout simplement parce que j'étais déjà depuis un moment fan d'Itziar, mais j'ai tout simplement voulu changer mon soutien et le mettre en compte fan. Tout simplement, c'est juste la perfection en fait, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment la perfection de A à Z, elle est tellement gentille, vraiment elle a une gentillesse débordante, elle est courageuse, vraiment, je l'aime vraiment très fort. Alors j'aurais pu faire cette vidéo en français, en néerlandais, en anglais, tout ce qu'il faut parler en Belgique. Mais là, j'ai décidé de le faire en français. Alors plein de Français diront bisous, mais moi je te dis bisous que sans bruxellois. Filipinetan eta Indian, bueno, diferentek dira, Filipinetan direz super edukatuak, apur bat lotxatiak, dana mesede eta oso suabe joaten dire. Eta Indiako ekasnau flipatzen. Direz oso feministak eta kriston poetak. Besten dozkoez gauza batzuk da. मेरा नाम बाजुका है और मैं इंडिया से हूँ। करीब 1 साल पहले मेरी रकेल मुरेलिया लिस्बोआ से मुलाकात हुई थी और सबकी तरह मुझे भी ये किरदार बहुत पसंद आया था। इसीलिए मैंने इत्ziar Ituño पर रिसर्च करना शुरू किया, उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। कुछ ही समय बाद मुझे उनसे एक जूम कॉल पर वार्तालाप करने का एक मौका मिला था।
उस एक वार्तालाप के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो एक इंसान है जिसकी मैं सबसे ज़्यादा प्रशंसा करती हूँ। सकारात्मकता, हमारे आज में जीना, मेहनत से काम करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आज की दुनिया में औरतों को सशक्तिकरण देना। उनके ये विचारों की वजह से मुझे उनसे बहुत प्यार है। और ये वही दिन था जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा जन्म फिर से हुआ है। उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और उसके लिए मैं कभी भी उनका पूरी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगी। वो हमेशा से कहती है कि हमें हमेशा सकारात्मकता से काम लेना चाहिए, हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए। पर मैं उनसे आखिर में यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में मैं सिर्फ वो बनना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में सिर्फ आप बनना चाहती हूँ। Oso bitxia egin jatan azkenengoak izen da armeniar bat. Hor ibili da Instagramen agurrak botatzen eta baten esena, Google Traductor erabiltzen duen batzutan, ze nire ingeles maila oso bajua da, esena, agurtuko denik armenieraz, super posik dago, oso posik. Eta oin ja, bidaltzen doztu, egun guzti euskeraz, eta egiten doztez montaje politiak Instagramen. Ես Լուսինեն եմ Հայաստանից։ Համաճարակի ժամանակները շատ դժվար էին բոլորիս համար ու շարունակում են շատ դժվար մնալ, ու ինչքան կարևոր է ունենալ մեկին, ով որ ամբողջ ընթացքում նենց կանի, որ ամեն ինչ մի պահ գոնե մոռանաս իր պայծառ շփիտով ու իմաստուն խորհուրդներով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ շատ ճիշտ ժամանակին ճանաչեցի Իցին, ով մինչև մայն շատ աջակցում ու դրական էներգիա փոխանցում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ իմ երկրում այսպիսի իրավիճակ է, ու ես ուզում եմ Իցի ջան, որ քեզ լավ նայես ու իմանաս, որ ես քեզ շատ սիրում եմ ու շատ բացիկներ եմ ուղարկում Հայաստանից Բասկերի երկրին։ Mila anekdota, basaurin topatea jendea, argentiarrak, frantsesak, brasildarrak, basaurin ostatu hartu, eta igual tortea gure kontzertutxu batera, Santurtziko taberna baten, ero ibili ginen antzerki musikal bat egiten Pichichi, aste nagusian, oindala urte bi, eta etorri ziren, etorri zan brasildar bat, Zibele, etorri zan 8 bat biderrez, bazekien kasi buruz. Eta gero geratu zen hilabete osoa, eta ia zen kuadriakoa, Pernambukokoa. Aiegatea igual antzerki egitera Iruñe herriko sala txikitxo batera, eta hor lore sorta bat, Puerto Ricotik bidalitakoa. Olako. Eta bitxiena izan zen ailegatu jatala, olako kutsatxo bat, tarjetatxo bategaz, kolombiar, hau gizona, kolombiar batek bidalia, eta Medelliko esmeraldatxo bategaz. Karo, nigo lan zabaldu ikusi nuen, pedreria eta pentsatzen zu, izango da, kolgante normala, eta hor txarteltxoan, hau da, esmeralda tipiko bat, gure... Holan, aiama, itzela. Eta Argentinan badauz emakumeak euskera klasetara puntatu direnak, euskaldun jatorririk izan barik, nik euskera egiten dutelako, eta hor dauz euskal etxeetan euskera ikasten. Denetarik da oso fenomeno kuriosoa, batzutan gelditzen hazen eta hor dauz, eta zer egin dut nik, hauek emakume guztiek, holan, niri bultzada eta cariño pilo bat emoteko, ezta? Jo identifico, és una persona molt propera, molt amable, amb molts interessos culturals i sobretot socials amb qüestions d'activisme. A mi una cosa que em crida molt l'atenció és que veig a les seves publicacions molts temes que jo considero que són d'esquerres, que són amb un compromís polític i que molta gent que és famosa i que són actors coneguts, això no apareix enlloc. O sigui, tu no saps... El més important és la carrera, però tu no saps res de com pensen, i aquest perfil, entre cometes, activista, jo trobo que és molt engrescador i és una altra raó per la qual les noies
els agrada tant, perquè els parla dels migrants, del dret a l'avortament, de l'energia nuclear, i no és una vegada, és sempre, està intercalat amb les publicacions de promoció de la feina, perquè és un perfil fins ara molt natural, és una persona que té un perfil professional però apareix en temes del seu interès personal. Ez dakit, arrakasta ez dakit. Nik uste dut jendeari kuriosoa iruditu jakola, nik eitea berba, zen egite duten lehenengo berba, Instagramen beti zaten da euskera. Orduen, kuriosoa iruditu jako da, hau, Euskal Herria, País Basque Country, da ber, nondan hori. Eta holan hasi da jendea putxo bat urbiltzen, eta ez da egia esan, arrakasta. Igual pertsona normala zelako, ez da egia esan. Bai, pilo bat esaten doztie asko maiten hautela, euskuntza guztietan, ti amo, eta maite zaitut, bai, pilo bat aldiz, holan idatzita. Bai. Kaixo Itziar, espero ez zenuen zein herrialdetan dauzkazu fanak. Zorionak eta bibazu! Espero ez doan ze herrialdetan, lehen aipatu dute Armenia, baina Arabia Saudin bebai, Nigerian, eta aurreko baten neska agresiar batek idatzi ostan, eta ez dakit Macedoniako batek idatzi ostan bebai, eta ilusioa egin ostan. Kaixo Itziar, zer moduz? Ondo. Bueno, ez dakit gogoratzen zea, 2018ko urtarrilean Gaztezulon egin itzun elkarrizketa, bitxikeria moduan esan, Gaztezulon lanean sartu eta esan zidatenean elkarrizketatu eta portada posible bat proposateko zu izan zinen niren aukeratua, beraz, Gaztezuloko nire lehenengo elkarrizketatua zu izan zinen, merezi zenuelako eta merezi dezulako. Orduan, aitzakia hori erabilita aprobetxatu nahi nuke, garai hartan egin dizun galdera berbera egiteko. Zenbat aldatu da zure bizitza azken urteotan? Batetik oso gitxi, leku barriñan bizinaz, baina egia da, bestetik lan baldintza asko sobeak deko orain. Eta eskaintza oso bitxiak. Orain, igual, ailegatzen jatasan proposamenak batzutan dizitzen dira oso zoroak. Adibidez, Lady Gagaren kanta bat kantatea, Frantziako programa baten, olako abentura politxak eta zoroak ailegatzen jataz, ezta? Eta horretan, aldatu da neurri baten nire bizitza. Baina, obera, esan gure dut. Eta, hori, jende kopuru gehiago ikusi daue seria, orain leku gehiagotan ezagutzen haute. Baina, momentuz ni tranquil joaten az Bilbora metros. Haupa Itziar, tira, aitortu behar dut, ez dudala paperezko etxea ikusi, baina ematen du nahiko ahula izan daitekela, ez? Putze ginez, aireak eraman dezakela, ez? Hiru txerritxoen ipuinean gertatzen zen bezala. Baina gurera etorrita, otsoa hor daukagu, ez? Zelatan, eta gure kulturan nolakoa izan beharko litzateke etxe hori? Toma. Nolakoa, argi dago, gure kulturan baserritzar bat izan beharko leuke. Baina paperezkoa dugu antolatuta, eta oso erreza da
aireak eroatea. Behintzat euskeraz egiten dana eta kostata egiten direz gauzak. Orain, igual, gauza gehiago egiten direz, nire arloan behintzat, zinean eta orain hasi dira miniserie batzuk bultzatzen, ETB-tik, baina ez da nahikoa. ETB bat da euskeraz dekogun kate publiko bakarra, eta ez da nahikoa egiten dena. Epere luzera, ez dakit, planteamendu bat zehaztu beharko zen, herri hau euskalduntzeko, helburu horrega sortu zen, eta bueno, pentsetan dute helburu ez dela bete. Beste hau? Hauxe da nire galdera. Miresten dituan zenbait aktore, Jureta, Itziar Ituño, zuen ibilbide profesionalean, paper asko beti dituzue, baina badirudi Euskal Herritik kanpo nabarmentzen edo ezagun egiten hasi zaretela polizia lanetan jarrita. Orduan, nire galdera, ze zigor edo ze kondena klase da hori euskalduntzat? Ja, kasualidadea be. Bueno, nik Euskal Herritik kanpo, ni Euskal Herrian bertan ja tokau ja eta poliziaren egitea. Orduen, karo, emoten dau enkasiatu egiten zaituzela paper mota edo perfil mota baten, eta igual jendeak pentsatuko ez dakizula beste egiten. Erratuta da, zera bat. Aprobetxaten dut hori esateko. Ni, komedia egitea piloa gustau. Ez komedia txoroa, komedia ona. Egitea piloa gustauko jatan. Baina egia da, igual, aprobaten kasillatuta gozela. Ni uniformekaz arazoren bat omen dekot. Ez dakit, beti, edo monja, edo abokatua, edo polizia, ez dakit. Uniformeak ez jataz segulo guzteu, ganera, inoiz bez. Bueno, zelangoa dan bizitza. Igual horreka mantentzeko edo. Bai. Kuadrillakoek esate doztie etxantxetan beti urrengoan pikoleto guardia zibilan nahitea toketan jatan. Kabroiek. Neuk udatzen dute nire sare propioa. Hoi bai, Twitterrek ez dute gure izan, Twitterrik, badakite mugimendu asko dagoela hor, eta baina oso agresiboa irutzen eta Instagram agresiboa da, Danak, bai, bueno, bategaz ja, soberan. Twitter és una xarxa que està molt bé per informar-se, però com sabem també hi ha molta polèmica i hi ha actors que tenen totes dues, pel que he pogut veure, tenen també Twitter per informar, però jo crec que Instagram pots controlar millor qüestions polèmiques i a més el suport visual per gent que treballa amb la seva imatge, doncs lògicament està molt més reforçat a Instagram. Batzutan, karo, danok eroten du telefono aldean eta zerratatxu hori mezuak jasotzen zuzenean Instagramen edo bultzatzen zaitu, eta askotan egie da, igual egona zela terraza baten edo lagun bateaz kafe hartzen eta momentutxu baten begiratxo bat bota hotzet horreri. Saiatzen hasi egiten, baina batzutan, bai, nahiko tiranoa da. Normalean nahiko edukazio handiko jendea da eta oso atsegina. Eta hasikeran nire ganean egoten ziren gehiago ez dozu erantzuten, ze pastan jatzu, aserratu egin zara, eta ez daiko denborari, asko sarien, ni bakarra. Eta, bueno, nik idatziko ikusiko, nos idatzita nos ez.
Bilboko jaietan, Basaurikoetan, ez dakit, manifaren baten, hasten da jendea zu ezagutzen, hurbiltzen da, eta ezin zara lasai egon. Igual, eta zapatu baten, zapatu normal baten kuadrillan. Bueno, egin ez da zapatu normalik, baina lehen. Kuadrillan, zure kuadrillagaz, eta jo, pan, argazki bat, eta zatozu, argazki zertako. Enazu zagutzen, ez doztezu galdetu zelan nagoen. Bakarri gure dozu zure argazkia, zure lagunei erakusteko, abitxun nor topatu neuen. Eta sentitzen zapur bat, mono de feria esaten duena. Eta ez da oso agradablea. Goratzen baten neskatia bateri esetzezan notzola, argazki denda itxitan eukala, eta da bota ostan urdanga, zorra bota ostan, joatean. Denetarik aputxo, batzutan da nahiko kantsagarria. Nik sare bakarra dekot Instagram, bere momentuan egin neuen, ondino La Casa de Papelen hasi baino lehen, eta hor neukan, noizian behin ipinten eben argazkiren bat edo beste, orain tresna oso baliotsua eida aktore batentzako norberaren autobombo egiteko. Hori argi esan da. Eta produktora askok horreri erreparatzen utzi, esen jarraitzaile dekozun. Però hi ha un altre tema que té molt a veure amb això, que és el de les audiències, que avui en dia no només es constitueixen a través de la tele, ni molt menys, sinó a través de subscriptors de Netflix o seguidors a xarxes. Aleshores, aquesta confluència entre comunicació digital i audiències també digitals, doncs coincideix amb aquest fenomen d'aquesta actriu i aquestes majoritàriament seguidores. Azken finean, eukin aldozuz pilo bat jarraitzaile eta gero parte hartzen dozun proiektua ez bada oso erakargarria, jendea ikuslea ez da tontoa. Ez da tontoa. Ezin dotzezu edozein gauza saldu, naiz de zure jarraitzailea izan, ez da hola asuntua. Badaki ez eguztetan jakien zerrez, eta, bueno, pentsetan dute, La Casa de Papeli esker beste ate batzuk zabalduko jatazala fijo. Lan aukera diferenteak emoteaz aparte, egia da emakumeon papera edo errepresentazioa olako proiektuetan eta proiektu protagonistetan haunditu egin dela eta ugaritu egin dela eta hasi garela gure pisua hartzen da, gure lekua hartzen, ezta? Emakumeok lan hontan. Eta ganera gazteak eta adinekoak, adin diferentetakoak konturatu dira, hainbat plataformatan kulturan hor jota fuego gabizenak gehienak emakumezkoak garela. Kultura kontsumitzaile berba jata guztetan, baina erabiliko dut kontsumitzaile handienak emakumezkoa gara. Eta hori holan da, eta uste konturatu direla, basan ordua, por cierto. Eta horrek egiten badau, gu 40 urtetik aurrera ez desagertzea lan panoramatik, oin arte holan izaten zen, aktoriontzako emakumezkoak baginen adin batetik aurrera ez zeuen ezer esalako interesgarria, orain interesgarria da. Eta aurrera pausua handia emon dugu. Eta uste dut, zerikusirik dekola gizartean gertatzen ari dan guztiagaz, eta emakumeok piztu dugun datorren tsunami olatu hortan, ez da.
bosgarren denboraldia estrenatzen danean eta bun guztia pasatzen danean, gauza joango dala apur bat lasaitzen eta baritzen. Eta momentu beten igual, jendea aizto egingo da, askotan gertatzen da. Bueno, ondo be bai. Nik bitartean jarraituko dute lanean, ali izan ezkero, eta lehen moduan. Eta oso polita, oso esperientzia polita, abentura itzela, baina urak bere lekura bueltatzen badira, ni prest.